Di mana? Di timur, Pak. Garam aja. Kena main. Main domba. Main ke laut. Oh. Oh iya, Kak. Engkau terus minta solusinya kakek. Solusi apa? Tang Praben, are ngangkuan, cemburuan. Loh iya, orang yang bini recok ke benta. Mau saya bener cocok, pertahankan. Ya mau saya bener tak cocok, buang. Mungkin kakek paksa yang bini gila, sedangkan yang bini gila tak cocok. Are batin kakek tersiksa ya. Kulaku tersiksa batin kakek. Tapi orang bini recok ke benta. Mana benta yang bini pindeng. Kotak le pindeng, pada benta ABC. Pada cocok, pertahankan, pada tak cocok ya buang deh. Orang bini udah simple lah, telah simple. Oh iya, Kak, sekelangkong. Kok lanjut lagi main. Iya iya deh. Iya.